tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanan apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, naggapon na ita kamera, Estela anak kao. Naggapo iti HK box tatang. Kunak man no ilakom tilinaon ti HK box alino katam. Wan mat ngamin tatang, na ilakok matan ti daduma. Di yun nakita ang nag-live selling ak idirabi iaya. Saan ko lang nga inlako da ito yung kamera ta kursunadak tatang. Agkuri ka di dayta? Itisting kunto tatang. Masapol nga igatangan iti baterya. Mayat ngamin ti brand na da ito yung kamera kat. Ayun No agkure, di ada usaran tayo. Saanan ang masapol abuluden tayo ti kamera daan tay. Adamat kamera dito, Estela bakit? Di mo manan pakibiyangan day ta kamera lakay. Sapay branded a kamera. Wala, talaga a branded day ta. Isungarod nga inlasing ko. Agkuri dayta Awan pa'y baterya na, igatangak to. Wala, tapno adama usar no reunion. Kan pang personal use tayong matlaangan Ay, itay pa nga ipadpadas kung hindi mo't ag-unday ito yung kamera. Imposible. Kat kabarbaro mo't ti baterya na aginatang ko. Kumusta nga anak ka? Agkuri mo't lang ti kamera. Saan nga rod tatang? Ay nawaw, papaingay. Diyak mo, kabarbaro mo't ti baterya nga inkargak. Amangan mat no naperdi dayta. Dayta nga rod tatang, sapay branded. Wala nga raw. Ay, talaga asaan nga ag-on tatang. Nadadalaki di day tuyang. Sayang ti ginatang ko a baterya. Sapay nakangingina dayta. Kasta talaga. Ilakom lagan na ita baterya. Sayang ba't no saan na mausar. Ni ading mo siya mawag ka rin anak ko. Wala nang, isungag pa isong. Anya ka no ti masapul na. Apay nga imawag. Agberbero kung iti kamera nanang. Amangan ka no ada mabalin a pagbuludan dito'y lugar tayo. Awang mati amaw. Aguray ka. Kaslada nakita nga ilakla ko ni Mara Estela a kamera Kamera? Wan, no sa anak nga agbidot, nagapuday dya iti HK box alino katan na iti napalabas alawas. Ay ka, mapangkaadago siya na iti ayanda Mapan mo sa lutsudan no adda. Wan nanang, mapanak inton malam. Sigurado abisi pay lang day dya ita. No adda tila ko na, di gatanga maw, ta isu ti ipawit mo kini ading maw. Wan nanang. Adda ka din ni Mara Estela, Tata Fausto? Adda na panan na. Adda ka din ti masapul mo kenkwana? Adala ko na akursunadak agatangan, Tata. Anya nga tanga oras ng agawid? Saan nga agawid ita? Inton bigat ka na Ano sam nga urayan Tanusyak. Jak amo ti kutkutsyak di talako na. Amangan no makanadailakit day. Sapay puro electronics might. O sige, agsubli aktulangan no makaawit ti kumarek, Tata. Nasaysaya at pay. Isulang amin ti makaamoy ti lako na. Jakmat kabisada Okay lang, Tata. Di kay madanagan. Anusak ti aguray, ta saan matkit di arash. Ay nawaw, di mo mainyawit ti kamera nga ibagbagam, Karen, anak ko. Awan pa'y ti kumarek, nanang. Awan dagiti kabalay na. Adda ni Tata Fausto, iso na lang, tadi na kanu kabisado dagiti lako ti kumarek. Anusak nga orayan, nanang. Kaano akasapulan ni ading mo ti kamera aya? Nag-text itay, kat inton sumaruno kanu alawas, nanang. Mabalin pa'y nga rod Mabalin pa'y nga iuray mo. Wan, nanang, saan matkit di arash? Tinapatag kat worth it ti magatang ko. Iti kasta, mausar ti kabsat ko. Wan tapno saanan akaasi nga agberbirok iti pagbuludan na.
Nagrubata ka, Estela anak ka. Agan-anad kayong matijay tatang. Numalpas ti meeting, agawid adagos. Saan atiltila ti papapanan? Uwan ka, Ray. Nagmunaya. Sika ngay, awan tilakad mo ita. Awang magkit di tatang. Urayak lang ni Mari Karen. Umay kano dito'y balay ita. Husto ata isupay ti mailakom kan kwara. Un nga rog tatang. Tapno maksayang kumamot ti na i-display. Panagkunak kat interesado matitilakom. Nasaya at mat ano kasta tatang. Tapno manglukatak manag it sa bali a box no maibos daytoy. Agam nay, kita amlaan nang iti ilaklakom anak ko Ang mga no ada mailakom anapirday. Skan tumot lang ti madadaal kanang iti customer mao. Imay kakanumot dito'y balay idi kalman, Mari Karen. Wen mare, ada ngamin nagustuak alakom kat. Ay na wow, anya alakok Mare. Tay kamera mare. Ah, dayjay ka day? Wen, gatangak ko man no saan da pay aginatang mare. Ay saan pa'y Mare? Saan ko pa'y nga inlako dayjay? Interesado ka ka day? Wen mare. Isu na laang ta sa anak asigurado no agkuri mo laang dayjay Mare. Ne, sayang mat mare. Sapay branded. Kuha ngamin Mare. Awan ti baterya na. Isu asaan ko ama itisting. Ay, kasta ka day mare. No kurso na dam dayjay, di bay as islatan Mare. Bay as is nga? Gatangam, ngam si kamat ti makaam mo amang itisting no agkuriwin no saan. Igatangam iti baterya. Kat no saan nga agkuring ay mare. Awanan Mare, tain bagak matking kaabay as is. Saan mabalin nga isublem. Ay, kasjay gayam day jay. Wun Mare, interesado ka kadipay, tairwar ko ti kamera. O sige mare, gatangak iti presyo akayat mo. Syakto timang tisteng. Kita akman ti ginatang mo a kamera, Estela anak ko. Daytoy nanang daytoy, iso tinakae ko bag. Ay nawaw, dakkel mo gayam. Wen nanang, masapul ka no maigatangan iti baterya. Kunak man no testing mo, sakbay nga inalam. Saan nanang? Bay as is dayta a kamera. Anya mo dayta abay as is. Ginatang ko nga oray saan pay nga intesting ni Mari Estela. Siyak ti makaam mo agumatang iti baterya kan mangitesting nanang. Ay nawaw, kasano nga rod no saan nga akure? Ay kat kasta talaga nanang. Risky mat dayta abay as is. No agkuri ti kamera, nangabakak nanang. Nang runa kat branded dayta a kamera. Sapay la ko mga rod ata akure. Wan nanang, maamuan tayon to inton madamdama. Rumwarak tama panak gumatang iti baterya. Kumusta nga iti kamera ginatang mo anak ko? Agkuri ka day? Awan mat nanang, saan mat nga ag-om? Ay nawaw, kasano nga rodin dayta? Ay, awanan sayang ti kwarta nanang. Saan mabalin nga isublime? Kas itiin bagak kada kayo itay, saan amabalin nanang? Bay as is ngamin. Tiko na ti kumare kat agkuriman kan saanen amabalin nga isublake. Naa, mabalin ayamat ti kasta. Wen ata isumati nagtulagan may nanang. Wen ngam logi ka mo, ta saan magayam agkuri. Ay, bay antayon nanang. Kasta talaga. Di bale, masukatan tulat ta ti kwarta. Anya ngayon ti usaran ni ading mo. Gumatang tulatan iti second hand iti bagyo nanang. Anusan na pailaang Mabiit man laang Jimay. Anya ti bagayaw nana. Ada ni baka mo di balayaw. Adda nana, ape ka day? Itid mo man king kuha na dito a kamera. Isublame. Ibagang maisubli na mati kwarta ti anak ko. Sweetik day ta atao. Lakwan na ki din ni Karin itinadada a kamera. Nay, kaano pa'y nana? Idi na palabas alawas laang. Adto iti kamera. Katong sigod asaan nagkuri dati a kamera. Kasano ana amuam? Ta interesting ni bakit ko dati a kamera nana. Ingatangan na iti baterya ta usaran mi kuma. Ngam saan mo't gayam nagkuri? No kasta. Amu nagayam anaperdi tila ko na. Ngam agin-agin pailaan. Inpabay as is na pailaang iti anak ko. Ay, naglokon na diyang Estela. Anya tinyawid mo anak kasupot lakay? Ti kamera ngayon lakom iti kumarem. Anya?
Apengin lakong pailang dahit a kamera, kat amumot asaanan nga kuri. Isungarod nga bay as is lakay, bay as is tama ka amumot jigim matang amang itisting. Luk-lukom ti pada matao. Bay as ismot nga ibagbagam dita, kat amumot asaan nga kuri. At dati saritaan mi kini Mari Karen. Uray anya pa'y asaritaan dayta, saan anasayaat nga agulbud ka. Bay as istarupam. Isublim ti kwarta, agar aramid ka. Inbasura yung kadeng jay kamera, nanang. Saan? Ay nawaw, apay nga rod nga ingawan mo taniti ng idiswak. Insublek kini Jimay. Anya? Ni nanang mat, ada nagsaritaan mi ka ni Mari Estela. Bay as is day jay a kamera, nanang. Bay as is, bay as is. Naglawag alino ko nakalaan ti kumaray. Ay nakas jay a talaga ti bay as is, nanang. Risky ako nada. Ammo ti kumarem nga ada ti dadaal na day di a kamera. Sakbay nga inla ko naking ka. Anya? Ni, kasano napasamak day ta, nanang? Sigun kini Jimay nga asawa na. Kat intisting da kanu day di a kamera. Ngam talaga asaan nga agkuray. Kaya't na asawan. Amo na nga ada dadaal ti kamera. Ngam inla ko nalataking ka. Anya? Naglukon day ta taong? Tinbaga na kanya kat saan na nga intisting taawan ti baterya. Makitam day ta. No saan ko pa ngayon sublay, saan tayo amamuan ti kalukwan day jay a tao. Anya di imbaga nila kay Mausi ka Estela. Anya man ang timbaga na kada kayo tatang. Inlakom ka no ti kamera. Ay wun tatang, inpabay as is ko. Bay as is titulagan mi kini Mari Karen. Kaya't asawan day ta, iso ti makaamo amang itisting tatang. Agkuriman kan saanan ang mabalin nga isubli na kanyak. Tanay bagak matan abay as is ididamo pay laeng. Uwen angam ti iso dito. Intesting mo na di a kamera. Amaw asaan nga agkuray. Ape nga impabay as is mo pay laeng iti kumarem. Tatang, Isublem ti kwarta. Nakababa inti kasta nga aramidim may. Nukasta laeng awan Awan taon ti mayat agumatangkin ka no ulbud kamay. kahit insubli ka din ni Estela ti kwartam Karen, anak ko. Ay, saan pa'y nanang? Alaam kinkwa na Nariga nga tati agsapol iti kwarta ita apanawag. Uwan, nanang. Sigurado binagbagaan nila kay na dayjay. No agol uli magka, ang mga nudi na isubli ti kwartam. Anong saklatan nga orayan, nanang? At damutan kinkwa na no dadaulan na ti imahe na para lang iti kwarta. Ay awanan, agdin tinahamagan iti lugar tayo, ti may papaniti pananglugom kadag iti customer mo, si Estela. Ay nawam, amukon, saan ang masapul nga iparupam kanya? Mabangkrab ka talaga, no kastalaan. Awanan tagtalagkan ka. Sapay mano a karton pay lang tinabati alakom. Kaadwan kat electronics pay. Dinak namin rangrangan agpampanunot at ngarod no kasano ang masulbar ti parikot ko. Aginggat ka ngagpanunot ka. Itapay lang kat aksyon namon. Amok nga ammom no anya tirumbang nga ramidam. Saan naman sa pula panunutan pay. Awan nagdumaan yung kinitatang. Sumrak ka atag kapita, Maray. Saanan, Maray? Umay ko lang ang isubli ti kwarta, Maray. Ha? Pasensya ka, no itala ang ama isublik. Mababainak ngamin nga agpakitakin ka. Kalpasan ti inaramid ko. Ay na, tinapatag kanya kat na isublimon ti kwartak, Maray. Jack amo nga intisting mo gayam dayjay. Ni nanang tinangidanon kanyak. Masayang anak ngamin, Maray. Iso nga inpilit ko nga inlako. Uray amok asaan mat nga agkure. Pasensya kan, Maray. Saanan ama ulit? Okay lang, Maray. Napakawan kan. Basta di mon ululitan ti inaramid mo, Uwin, Maray. No adda ti magustuhan kadagiti lakok. Gumatang kalata ko, Maray. Uwan, Maray. Basta di nakululbudan, Ay, uwin, Maray. Saanan ang mapasamak dayta? Ay, wow! Di mo lukwan ti padam a tao gapulaeng iti kwarta. Tapno awan to ti pagbabawyam iti odi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurno
Tapos, para it-script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawang, kunak lakit din o yung sublente plan sa binulod mo kan manang Esther. Ay da ba kay? Saan pa'y lakay? Nabayag ka dyan, nakikita dahi ta plansa dito'y balay ah. Wan takay subsubli ni Mari Pilar. Binulod mo lang dahi ta plansa. Ngum impabulod mo dito sa balay. Kasta talaga no nalaing tanga agdiskarte lakay. Ha? Anyat kahit mo asawan ba kay? Di ka madanagan. Isubli kong day ta plancha, tadjakon ka sa pulan. Idi pa'y napalabas alawas at binulod mo na ita plansa. Italaang nga malagip mo isuble. Tinapatag, amok, timang isuble. Saan akas kadagiti daduma dita, abinulod, tinagikwa, ti mindset da. Asino ti makin ko kwa iti washing machine nga day tiruar Joanna anak ko. Washing machine tayo day tatatang. Lukas ta, gimatang ka nga agpaisaw iti washing machine? Wan, tapno saan kayo amarigatan amang igilgil iti murang yung. Ay nawaw, nangalaam nga iti inggatang mo anak ko. Pangalaak ko mga itatang. Iti sweldo ka. 7,500 ti balor day ta washing machine. Naibusamot ang tiswil daw. Okay lang, tanaigatang mat iti mausar dito'y balay. Saan anasayang kadagiti bambanag nga awan mat kaes-eskan na, tatang? Wan mat yadi Kaaduan ka lagi ti appliances dito'y balay. Kat sikat ti gimatang anak ko. Kita lang at agurnong kamit para iti bagay. No nakaipundarak iti gamit, di kasla urnong kumulaang dagita, tatang. Sa bagay mo't kindi Ala, irwaryo ki din dagiti murang yung taaglabaak ita, tatang. Si kamot ti lumabas, Mari Aida, dumagas ka pa'y Ay nawaw, dakkel mata washing machine mo, Mare. Ti washing machine ko pa'y laang matinakita, Mare. Baro day ta, Mare. Wan, kagatgatang ko iti kalman. Mayat siguro ti aglaban no adda washing machine na niya, Mare. Ay man saan ka amabanog amang igilgil iti murang, Mare? Day tamang banlaw, kan mangisalapay laang ti aramidam no kwa. Naimbag ka pa'y, Mare. Nakagatang kay ti washing machine mo. Kapilitan tapno saan matlaang amabanog ni tatang amang igilgil. Manungay ti pinanggatang mo iti kasta, Mare. 7,500 laang, Mare. Nakasale ngamin. Mare. Apay ka di, Mare. Mabalin abuludag ti washing machine mo. Sige, ngamin ton bigaten, Mare. Ngamin ado tila baak ita amurang. Kurtina ken ulas mi. Ay, okay lang, Mare. I-text nak no kwa, tay baon ko nila kay ko. Iso ti umay mangala. Sigurado kayo kading awanan ti malabaan di tatang. Awanan. Nairuwar kumot amin ang malabaan. Sigurado nyo lang ang tatang Ngamin, buludon ni Mari ay dati washing machine. Umay to alaan nila kay na inton bigat. Ay nawaw. Apay nga ipabulod mo pa'y laang ngay, anak ko. Atap no awan ti maibagana. Sa maysa, kumarik mat jay tao, tatang. Kasalungay no maperday. Aywanan mat siguro ti kumarik, tatang. Mabalin mo ta dito'y balay lata ti paglabaan na. At least, mabantayak pa'y ti washing machine.
Aywan ngagpaysoan niya. Apay ajak na panunot dayta. Ala, kasaritak tuman ti kumarek may papan iti dayta abanag tatang. Anya ti umay mo ibaga, Mare Joanna? Anya nga tano si kalaangan ti makilaba ijay balay, Mare. Ha? Tapno saanan nga agbagkat nila kay mo. Ay, kwa, Mare. Kasapulak ti adu-adanom no siyak ti aglaba. Adumot ti danom ijay balay, Mare. Kan sa anak nga komportable nga aglaba iti balay iti sabali a tao, Mare. Ah, kasta ka di, Mare. No, okay lang kan ka. Kat iyawid ko pa ilaang dito'y balay di washing machine. San mat anadagsan unay, Mare? O sige, no kasta ti kunam. Ay wanam laang amare. Tapno saan ama perde. Ay, uwan, Mare. Di ka madanagan. Ay, wanak ti washing machine mo abuludag. Mapan ka man iti ayan da, Mare Joanna, lakay. Okay ka ni bakit? Mapan mo buludan ti washing machine na. Anya? Mapan mo alaan ti washing machine na. Di bali, tanagtulagan mi mat abuludag itang aldaw. Unay kan bakit? Agraman washing machine, buludin ba? Italaang matmanan. Numasadot ka. Agsapulaklangan iti sabali may baon ko. Man ano ayan, igil-gil mo laktan bakit? Makabannog na tati agigilgal. No kasadot mo ti mapan mangala. Si kamatan ti makaam mo amang igilgal iti murang mo, guryaw. Agrubwata kong tatang. Masapa ak itatap no masapa ak mat nga agawid. Aganda nagkaanak ko Wen, no adati umay mangala iti washing machine. Ipabulod mo lang tatang. Kung ako man no may makilaban ni Aida dito'y balay ita. Buludin na kano, ta saan akomportable no dito'y balay ti paglabaan na. Anya? Ipabulod yulat na tatang. Kumarek mat ni Aida. Tapno awan mat laang ti maibagana. Amangan kit dino panunutin na nga imo tapno saan tayo apabuludan. Sa bagay aywanan na mo siguro no buludin na. Wen, tatang. Ala, agrubwata kon. Ibilin ko di yulipatan ti mangan. Huwag ka di anak ko. Apay kumamalipatak at adati na imas-amasida. Amangan no kayat mo ti gumatang itinatang Aida. Anya natang dayta, nanamilang. Adda utaong okra, taraong kanda dumapay. Kitahag man, nana? Agpili ka no anya ti kayat mau. 30 pesos lang kada supaw. May sasupot nga okra lang ti alaag, nana. Agtugaw kayo pa, talaag ti bayad ko. Nay, mabit lang nakaw. Washing machine mo ka di dayta. Ay, uwan, nana. Madlaw ka barbaro Ay, for rent dayta, nana. Amangan kunak no kayat mo mati makilaba. Tapno saan ka mabannog amang higilgal iti murang yaw. Manungay ti abang na. Nalakalhang, nana. 250 laang per laba ta makiusar kayo iti kuryente. Ay, nawaw. Mayat Oh, anya ngay, nana. Kayat niyo ka de nga abangan tay paabang ko kada kayaw. Ay, wun man nga raw ta ilabak matlaang dagiti ulas kan kurtina may. No kasta nga rod, nana. Sikati umay dito'y balay, ta dito'y kan nga aglaba, nana. Nalawa ba't ti sambayan? Ay, wen, umayak to inton martes, no addamanan ti maurnong alalabaan. Adda kayo magayam, nanamilang. Anya tar aramidan nyo dito'y balay. Umayak man makiusar iti washing machine, guryaw. Anya? Ne, ada ka matgaya may nanamilang. Nakaset up ti washing machine. Mabalinan ti makiusar. Wow, nana. Mabalin yung matlaang ti agi salapay iti paraangan may no kayat yung. Ay, agyaman aklaunay, Aida. Ay, awan anyaman na, nana. Ay, sumrag ka matan goryaw. Itaypay anak kay dasarak iti pambigat mau. Anya ti kaya't asawan da ito'y, Aida. Ipausar mo iti sabali at hao, ti gamit abinulod mo, iti kumarem. Ay, santan apagsaritan ti may papan iti day taabanag. Ta sigurado adinak matlaang maawatan. Ang mga no isupay kit di ti pagapaan ta.
pasang tilabak. Kunak tumat ka na kayo, nana. Napartak no at the washing machine. Un nga raw, sa anak anaban unay. Ay un gayam, itad kunti abang ti washing machine mo. Ang mga numalipatak pa'y. Ay, agyaman naklaunay, nana. Ang sikreto tayo laang abangan niyo ti washing machine, nana. Di yu ibagbaga kanila kay ko. Apay may. Wala, takontraan man nila kay ko tinigosyok, nana. No kastat ikunam, iso ti matungpal. No adapay amuyo iti sityo tayo akayat na ti makilaba. Ibagayo latan nga umay da dito'y balay, nana. Dahito iti contact number ko. Wan, ipakamok ka dagiti kalugarak ti baro a business mo. No ado ti ma-recruit yung customer, oray libre kayo laang makiusar, nana. Ay wan kayat ko day taayda. Anya ti plano biti day ta washing machine. Ay, bakit? Ado matinti umay makiusa-usa. Ang mga numaperdi ti washing machine ti kumareng. Saan ang mapasamak day talakay? Relax ka laang ka di. Ay, nawaw. Maperdi day ta no inuras mo't ang usar. Ang mga no ag-overheat. Las ko inton bigatan lakay. Apay-pailangan ton bigat no mabalin mo't ita. Ay, pang-aasim ti sublimon day ta washing machine. Di mo urayan ang maperdi. Wan ka di. Isublik to. Di ka madanagan tay ay wanak mat. Sa maysa, saan ko mat atagikwaan? Ano nga isubli ni Aida ti washing machine mo binulod na anak ka. Saan ko pa anak kasarita ti kumarek, tatang? Manong nga aldawag, di na pa insublay. Di kay madanagan. Adda pa nagtalag ko iti kumarek, tatang. Imposible mo, saan pa yan alpas ti labana Kasaritak to intun day off ko. Diyak ngamin masangot ti mapan iti ayan da ita. Tadamot trabaho. Rombang lang akasarita manakaw. Amangan ko na kanot tagikuan na ti washing machine mo. Anya ti masapol mo, nanamilang. O may kulaang i-advertise ti business ni Aida, Joanna, nakaw. Anya ti business na ay anana. Gimatang iti washing machine apapaabangan na. No kayat mo, makilaba ka mutin. 250 laang per laba. Anya? Ay nawaw, apay akasta ti reaksyon mo. Tinsamat tin washing machine ko ti ipapaabang dayjay nga Aida, nana. Washing machine mo? Ti ko na washing machine na kanumot. Nagulbud ka na kayo, nana. Kinapudno na, binulod na ti washing machine ko. Kat aging gaita, awan pa'y isubli. Iso siguro ti ipapaabang na kada kayo. Ay, nawaw! Isumit lagayam asaan pa'y nga insubli ni Mari ay dati washing machine ko, tatang. Anya? Diyak pa'y nakita, tatang, nakuna ni Nana Milang nga adda ka no ti washing machine nga ipapaabang ni Aida kadakwada. Ay, dawaw, nagturad talaga. Sigurado ati washing machine ko dayjay, tatang. No kasta nga rob, nasken amay sublin ti washing machine mo iti kabitan na panahon diti balay. Amang din no mapildi pa anak to. Mapanak iti ayan day tamot lang. Naglukon day ta amari Aida. Binulod na kanyak. Sana ipaabang iti sabali. Kanyan. Ay nawaw, anya dyan maamot ko. Kasla... Ay Guryong! Umay ka pa'y man! Agawaam! Ano mas masama kaya? Tisaksakan lang kay, agas asok matan. Ano mo, nag-overheat sa amat. Uksutan pa'y man ti extension wire. Amangan numauram ti balay lakay. Anya kalaki di mo tin bakit? Dahil tati ibagbakin ka, agar aramig ka ti pagparikutan. Awanan napuura na yun. Kita hindi napasama kiti washing machine. Madlaw ang napuuran ti plug na. Bakit? Nag-overheat asiguradong data. Kasanong pa yung day talakay? Kapaso mo
No, apay kami ngayon pausar mo iti sa bala tao. Kat ammo mo binulod mo lang gaya. Mare, Aida! Mare! Ay, nawaw. Boses ni Mari Joanna day jay lakay. Rumor ka, takasaritam ti kumarem. Ang mga no ti washing machine mo ti may nalay. Anya ngay ti rason ko lakay. Sapay na oram ti wire. Mare! Amok nga da ka dita! Sikan ti makam mo agpalawag iti kumaren. Kapno ammom ti bagbagam kinkwana. Anya ginadamag ko nga adat ipapaabang mo a washing machine, Mare. Ha? Asino ti nakadamagan, Mari? Napatag ka di pa ino asino tinangidanon kanya. Ay, kuwa nga min, Mari. Ibagam tipod no, Mare. Ipapaabang mo ka di ti washing machine a binulod mo kanya. Pasensya ka na, Mari. Awanan ka itibain? Saan ka asiningil idi binulod mo? Ngam impaabang mo kidin? Ala akon ti washing machine ko, Mare. Ada parikot, Mari. Anya manan? Nauram ti wire na. Anya? Diyak mo no apay, Mari. Mas dawak lang nga ni tayo nakitak tagas asok matan. Di umasidagak. Maururam, Mari. Nalabos kamot, Mari. Kita man tinagbanagan ti washing machine ko. Sorry, Mari. Saan mo laang a pinagkwartaan, Mare? Pinirdimpay. Saan kong alaan data ang washing machine? Apay mat, Mari. Jack mat laangan mausar data. Sukatam laangan. Anya? Kita man, panagkunam ka di kat mausar ko pa'y data. No di mo kaya't asukatan, bayadam laangan. Ang manulaang tinaurnong ko nga abang, Mare. Kurang 7,500 dayjay. Saan kun aparikot data? Ikan ka iti makalawas. Nasken amabayadam when no masukatam ti washing machine ko. Tano saan? Iti barangay hulaangan ti pagsaritaan ta. Awan ti kumakumare. No kastamo laang ti ugalim. Ha? Las mo daytan. Di kantun pabuludan inton sumaruno. Pangalaak nga iti ibayad ko ka ni Mari Joanna lakay. Ibayad mo tinaurno nga abang ti washing machine na. Kurang dayjay lakay. Sapay makalawas laang tiintad na apawayway. Saan ko na parikot data? Agsapol ka iti pakitang darama. Asino kami tinangibagang ay paabang mo ti gamit a binulod mo lang. Kaya't ko laang matimadan iti kwarta. Nagado pa kipurdiaan dita no kaya't mo lakit eh. Nalaklak ako mati ag negosyo. Ti agpaabang iti gamit. Tapno sana ka mabannog ng trabaho. Business-minded ka ngagpaiso. Ngam gamit mo't anaggapo iti bulog ti ipaabang mo. Ti dakas na pa'y. Di mo inaiwanan. Tulungan nakman lakay. No yung sublime kumadagos, iti ibagbak nga isublime. Saan kuma napasamak ti kasta? Naman niya ngay, natangkan ti ulom. Inaramid mo paikit di ang negosyo ajak mo. Sika amis mo tinangaramid iti parigot mo. Iso asikamot ti makaam mo amang sulbar. Lakay. Saan to pa'y nga ipaabang ti kumarin ti washing machine na? Sika pa'y abumulbulod lang. Ay nawaw ka. Bakit? Ay nawaw! Ay wanam ti anyaman a naipabulod ken ka. Di mo usaran iti anyaman a kalukwan. Iti kasta kat awan to ti pagparikutam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam.
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang ti channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Swildok, para itabulan siya na bakit? Ay nawaw. Daytoy lang ti swildom lakay. Pinayada kong ti utang tayo ti tersena ni Nana Julia. Nasayat mat nga rudno kas na. Tapno saan nga isupay ang mapampanunot. At iti listaan, no kaya't mo akitain. Si kakit di mat lakay. Adamat pa nagtalag ko kan ka. Ti kayat ko, kat makita, tama nga no panunutan nga dati arak. Dakil ti panagtalag ko kan ka lakay. Saan ang masapol nga ipakitam ti listaan. Sika nga rin ti makamo amang i-budget iti nabati asweldo ka. Tipiling ko kang kabakay. Di ka pa papautang. Tama nga no masyort tayo. Nakababain mo't no da tayo ti umutang. Wen lakay. Lo kasapulam ti kwarta, ibagam lang Di mo unay tip-tipidan ti bagim, tas ikamat ti agtrab-trabaho lakay. Ang mga noad ti extra money di tatang. Anwam ti kwarta rin, Ibayad ko kumaitilanding tatang. Nalipatak na inton bigat gayam ti panaghuhulog. Ay, siya pa ingatan ko iti agas ko ti kakaisuna kwarta. Ay, kasano pa yan dayta? Apay ngamin anaturid ka nga umutang. No amom nga awan ti paghulog mo. Amukon. Kita namangan no umutang ka manay, kadagiti karuba, nakababaeng. Saan ang tatang? Saan nga agpautang dagita? Iti ayan laang hindi kasinsinsi na ti papanak. Uwan nga, no adda ti kwarta ti kasinsin mo. No awan nga. Daya pa'y laang ti kunam, tatang. Mangup opisina nila kay na. Iso asigurado nga ado ti kwarta na dayjay. Utang manay, ti bayad mo iti utang mo. Ay nawaw, nakababaeng ti kasta. Di kay ka di madanagan, tatang. Makabayad akto ka di. Hindi pa'y napalabas atawain alas na ti bagbagam. Nga maging gaita. Agbaybayad ka latamay. Di mo tinbalbalpas. Ay natatang, tinapatagkat saan ko adaw-dawatan kada kayo tibaybayad ko. Anya ti umay mo ibaga kasinsin reme. Panagbabayad manan itilending inton bigat, kat awan pa'y ti maibayad ko kasinsin. Ang mga noad dati extram dita kasinsin. Ay, adamat na kay budgetan nan kasinsin. Inton katapusan tumanan nga agsweldo nila kay ko. Ang mga numashort kami. So katakto mo ila adagos no itad ni Nana Maring titangdan ko. Kaano nga rod? Inton Lunes matlaang kasinsin. Mabit lang sigurado nga isublim inton Lunes. Tagpa-deliver akmat iti bagas me. Un kasinsin. Ay, kwa kuma kasinsin. Anya? Mabalin ka di anayunam. Adda kumapay ngamin tigatanga. Mano nga rod kasinsin? Anayumon at 2,500 kasinsin. Ne, ayan nga iti bagas nga pa-deliver mo bakit? Awan pa'y lakay, sa anak pa yan nagpa-deliver. Ay nawa, apay nga Ada nga minangusarak iti kwarta para kumaiti bagas tayo lakay. Nangusaram aya? Binulod ni kasinsin Remy lakay. Anya? Sana bale, ada pa'y matbagas tayo. Agpa-deliver ak inton Lunes no makabayad ti kasinsin ko. Kasano, no saan na abayadan? Di awanti ka nun tayo. Sapay inton katapusan man nga agsuldo kami. Ada pa nagtalag ko iti kasinsin ko lakay. Agdindinamag dito lugar tayo nga inutangan na amin akaruba ta. Kat aging ga ita, saan pa yan nakabayad? Ada siguro matbain ni kasinsin kanyak lakay. Ay, sapay la kuma, abakay. Sapay la kuma. Amang ada pa'y bagas mo mabalin utang di ta, Nana Julia. Kunakit di nagpa-deliver kayaw. Sa anak pa'y nagpa-deliver. Kaputa binulod ni kasinsin Remy ti ibayad ko kumanana. Anya? Titulagan mi kat isubli na ita Lunes.
Nga malaman, awan pa'y mat. Amangan ko nak, no, damay baga nila kay ko no agawid, kat awan makita na abagas nana. Sapay binilin na, asa anak nagpapautang. At dati extra abagas dita. Mabalin ko nga ipautang ka. Ngam saan akas itibagas yu ang inginaan. Mabalinan day tanana. Tinapatag, ada makita nila kay ko. Di yulatan ibagbaga ni Fredo, ang imutang ak dito'y istoryo nana. Sobra ak tulatan titid ko no agbayadak. Saan ba't ang masapula sobraam? Tinapatag kanya kat mabayadam. Di ka padanagan. Sa anak nga agpulong iti asawam. Ipadeliver kun to iti apukok ti bagas inton madamdama sakbay nga agalasing kaw. Agyaman ak launay nana. Nana Julia! Nana! Gumatangak man! Ay po na yan. Umayan. Anya tigatangan. Doon ata ti sardinas kan sa nga kilo nga asukar, nana. Di talaang. Wan, nana. Ibayad mo ngay. Bayadak ano agrilis kami iti lending, nana. Anya, kaanon tumanon day tangay. Dandani, nana. Ay, pasensyakan. Ngam sa anak pa'y nga agpautang ita. Numarilisan ka iti lindeng. Una abayadan ti utang mau iti kasinsin mau. Asino a kasinsin ko, nana? Ni sina. Ti kunam kanuken kwa na. Kat agbayad ka ita alunes. Ngam awan ka kanumad a nagpakpakita. Anya? Agraman day ta? Inistorya na kada kayo? Wan taim may imutang dito'y tersina. Ola, agpalas kan, tamang idasarak iti kanan tayo lakay. Sigurado ang mabisin kan. Nagbayad ka din ni kasinsin mo kareme iti inutang na? Lunes mo tita. Uwan lakay. Ayan na nga iti impa-deliver mo abagas. Iso day tada dita malikudam lakay. Dahita, timpa-deliver mo abagas tayo, bakit? Uwan lakay. Ada ka di parikot? Apay mo takas ta timpa-deliver mo? Saan mo't akas ta tibagas tayo Naibusan nga min ti supplier tayo lakay. Day talaang kanu ti adda. Imbirok mo kumaiti sa bali Mayat kanong madday tabagas lakay. Abang ano natanggan mo dahil Saan mat siguro lakay? Ipadas tayo pa'y Ada ka din ni kasinsin Remy, Uncle Anchong? Awan ti kasinsin mo. Adda tilakad na. Adda ka di ti ibagamo na masapol mo kong kuwana. Singirat ko matibayad ti utang na kanyak, Uncle. Saan pa nga mina nakabayad? Inururay ko idilunis ng awan mat. Kung naklagi di no binayadan na. Inted mo ni maring kitang danay di lunes. Nung nang usaran na katamanan. Awan mat tiniyag na, Uncle. Sumber ka pa nga rin atag kapita ka na kan. Ay, saanan, Uncle? Naskan nga agawid hakta ang mga ano sa pulanak ni Fredo. Sapay imbagak nga dalaang timapan ko gatangan iti istor ni Nana Julia. Pakibagan tulatan ka ni kasinsin ko tagbayadan. O sige, di ka madanagan. Ipalagip ko iti kasinsin mo ti may papan iti utang naking ka. Nasaya at Mike, tanagawid ka si Karibe. Nabarata ng tatang. Yeah. Kayat ko tiyan kinana. Day tatin akong saram iti tangdan mo. Inyinom mo manan. Imbes abayadam ti utang mo iti kasinsin mo. Abay, tatang. May nisina dito balay, Kasano katwibis itan. Yung di mo pa'y nabayadan ti utang mo keng kwada. Makuring kami na. Noon niya ting karim. Agtungpal ka sa nakasta. Pagsaritan, tanto ti may papanitiday taba na ginton bigat tatang. Sige tayo na ko ni tisilid ko. Daytoy pa'y lang ti maytad ko anana. Pasensya kayo. Nagrigat ang masingil dahi Remy. Kano na bartag alimbabas iti paraangak idirabe ay.
nakapigpig sa tibugkaw na. Anya? Nagapo siguro manan iti ayan ti sugarol ken mamartag ako marina. Ay, uunay hen. Ada kwarta na pagsugal kan paginom na, ngam awan mat may bayad na iti utang na kanya. Isupay Makabasbaso lak kanila kay ko iti kastangar aramidan na. No maamuan ni Fredo asa anak kasingir, amangan no apaan nak dayjay nana. Dahita ko maati panunutin ti kasinsin mo. Siguradaw nga dati maibagan ni Fredo. Takwarta na maat ang nagregregatan na timpautang mo. Daytang harod nana. Makonsensya ak anagulbod iti asawa. Naibag-abigat mo kasinsin, Remy. Agtugaw ka kasinsin. Agkapita pa Saan akapiti gagarak kasinsin? No imay ka tapno agsingir iti utang. Awan pa iti kwartak ita kasinsin. Ay nawaw, sana mabalinti kasta kasinsin. Amom ka di nagulbudak kanila kay ko gapukan ka. Apa yan siya ti pabasulam? No choice mo mat ti agulbud. Ay nawaw, Ano sampay ti aguray? pangaasim kasinsin. Agtungpal ka iti nagtulagan ta. Ngamin, no kasta ka na yun ti sumbat mo, amangan no maibagak ti pudno iti asawa. Asino nga min tinangibagang agulbud ka? Makauray ka kaawan nga rod ti kwarta. Uray anya ti aramidam kanya. Talaga nga awan ti mairuwar ko ita. Anya? Naalam ka din titangdan mo kini Mrs. Pultek, Remy? Saan pa'y tatang? Apay ka di? Ewan ba'y? Nasa ludsud ko lang. Amangan kit di no adda ti extra manim di tatang. Buludag pa'y. Sukatak to no maalak ti tangdan ko kini Mrs. Pultek. Sat pa'y lang magngawan ti kwartada ti pagutanga. Wingaya, binayadam ka din ki utang mo kini kasinsin mo asina. Saan pa'y tatang? Bayadak to ano adda ti kwartang. Hey nawa, makabulan na inday jay. Manulaang matiutang ko. Uray manupay dayta, rumbang lang nga bayadam. Saan na mapigpidot ti kwarta dita? Fredo, mabit man lang barap. Ada ka dito ibagayo, Anggal? Itig ko lang ito'y advance payment ni Remy iti kwarta binulod na kindi bakit mo. Utang. Di ko na ni bakit ko kat nakabayad ka naman. Kitno imay dito'y balay itig na minsan nga daw. Agsinsinay. Nay. Diyak amo ti may papaniti na ita abanag, Anggal. Alam lahat ti kwarta, taitid mo kini bakit mo barok. Tangdan ni Remy dayta kini Mrs. Pultek. Siya kung tinapandangala, tadi namit malagip abayadan ti utang niya. Sige, Anggal. Magyaman aklaw na ya. Advance payment ka nun ni kasinsin mo, Remy, iti utang na ken ka. Inted na Uncle Ansyong. Ha? Awate mo na ata kayat kunta ginana. Ay, ang kapi-kapay alakay. Saan eh? Nasakit ka di tinakam mo kanya. Pimanawan. Kat di na pa'y sinungbatan ti saludsud ko. Ay, nawaw. Di nakmatan panpansinan lakay. Yak magustuhan din naramin mo, ha? Pasensya kan ano nagulbudak. Apay ang masapul nga agulbud ka. May papan iti utang ti kasinsin mo. Ti ko nam kanyak, kat nabayadan na ti utang na ken ka. Tagayam, saan pa? Amok ngamin nga damay bagan, no ibagak tipod no lakay. Makitam, kusto ti atap ko. Narigat ang masingir ti kasinsin mo. Pasensya kan alakay. Imbagak mo't king ka adi kag papautang. Amumot amanulaan ti suswilwag bakay. No ipautang mo, anya ngayon ti gastusan tayo. Awanan na. Datayo mo't agparikot no kastalaan. Maawatan ka lakay. Ti bagas ngayon awid mo, sa dino tinangalaam. Iti ayan ni Nana Julia lakay. Saan pa'y anabayadan? Makikitam dayta. Si kamot ton ti makautang. Intong sumarunong amin. Ibagampay kanyak sakbay nga agpautang ka. San abas na agpautang kalata dita adya ka mo. Kasinsin kumot ngamin jay tao. Wala kasinsin mo, ngam di namot amot agbayad.
Ita, sika pa yung tiagpakpakaasi, kat kwartam mo ti singsingiram. Ay, nawaw. Di ka madanagan, lakay. Singirak ti kasinsin ko. Sana mabalin a thank you ti bayad ti utang na. Kaputamok mo ta nagrigrigatam de dya kwarta. Pasensya ka manan lakay. Sika manan, di mo ka di nabasa ti reply ko iti text mo. Ti kunakit awan ti kwartak itang. Agbayad kan. Sana ka pumanaw, aging gaadi mo itad ti bayad mo. Na, apaya kastamot tan ti tono ti boses mo. Gapo ta nagrigat ka masingir. Makabasbasulak pa yan, gapukin ka. Asino nga minti nang ibagakin ka nga agulbud ka? Kasinsin ka di ti pangibilbilangam kanya. Panunutom kumamat Idi sikat agkasapulan na nirwarak iti kwarta. Uray bilin nila kay kukit sa anak nga agpautang. At damat ti advance payment ni tatang. Kurang dayjay. Pangaasim kumata agbayad ka matan. Siyak matan ti agpakaasim nga agsingir iti kwarta mi nga agasawa. Awan nga rod, inutak to abayadan. Kasta nga rod, agbayad ka no kaano akayat mo? Amom kasinsin, timmangsit kan. Gaputa adda ti utang ko kan ka. Kasta ti panagsasaong kanya. Kasla ginatang na ko na. Ay wala, talaga at tumangsitak mat no maibos ti pasensya. Uray sigamat. Idi sikat ti umut-utang, mayat ti panakisaritam kanyak. Itasingiran ka, natangsit ka. Di ta ka manlangan. Saan ka makauawat mo? Saan ka pumanaw ditoy? Urayat ti bayad mo. Ti uray makita nak niyang kalansyong. Rumar ka ta kasaritam ti kasinsin mo. Nagsarita kami itayon tatang. Talaga lang atim mangsit day taasina. Kunamlan ginatangdak nagsasao. Hey, dawaw. Agbayad ka nga minan. Di kagbalin ama naging bubukag. Panunutom mo't ati ibaga ti asawa na kingkwana. Awan nga rod kwarta, tatang. Amok, nga duti duldulin mo dita. Itid mo kita yung numalbasin. Kinulungan na ka ti kasinsin mo iti sikatag kasapulan. Iso adi ka kumagpatangkain. Ay natatang, may sakayumot asaan ang makauawat. Apay adi kapay la pumanaw. Awan ti maaramida, taawan at talaga ti maitudkukan ka. Dayta nga utang ti pagapaan mi kanila kay kunukwa kasinsin. Panunutom kumamat dayta Uno, kayat mo ani Fredo ti umay agsingir. Hay! Bayad ko iti utang ko. Sobra pa'y dayta bayad ko. Keep that change, tapno awanan ti adu asaong. At damat gayam kwartam, parigatan nakpailang mat ngagsingir. Nasingpat ka lang magkasapulan ka. Ngam masingir ka, tumangsit ka mat. Samo ibaga asyak ti tumangsit. Uray si kamat ti timangsit. Ay nawaw, las mo daytan saan ka na makautang kanya? Ay nawaw! No tinulungan da ka, rumbang laang ngagyaman ka. Katno anyaman tinagsaritaan nyo, rumbang na laang mat ngagtungpal ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangtadrayaw kan limliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrubuata ko, Deborah, bakit? Okay. Ay, nawaw. Apay nga okay lang ti sungbat mo. Kaslasaan ka mo ta naragsak. Wala,
Tada kami manin kadagiti ubing ti mabati dito. At damat ni Nana nga kadwayo Ay nawaw. Rumuar kamat ngamin. Tapno makapagsarita kayo kan Nanang. Awanin tingam. May mayat matlaan no dito'y kayo nga agnaad. Anya nga rod, no choice manin Iso nga rod nga ganos ka. Di ka man nareklamo dita. Libre lang nga rod ang di pagnaadan tayo dito'y. Nagadupay laang mataririn. Alam mo nun, agrubat ka. Mala, bantayam ana imbag dagiti ubeng. Nagrubuhatan ti anak ko. Di mo manan ibag ang agpupok kayo kadagiti ubeng iti silidyaw. Rumor kami mat numaminsan, Nanang. Wan angam kaaduan ka agpupok kay lang iti silidyaw. Pasensya kayo, Nanang. Mariknak namin ti bannog ko no daduma. Naa, anya ko mati pakabanugam kaawang matrabaho. Day tala ang mga awir iti duang anak yu ti ar-aramidam. Wan, nga makabannog latamot, Nanang. No anya ti imbagak, no anya ti kayat ko, isaw ti masuraw. Laglagi pa abalay ko ti pagnanaudan nyo, di bura. Wan, Nanang. No anya ti kayat yo, iso ti masurot. Apay nga itala ang arimuar kasi ka, di bura. Nagpadidiak, Nanang. Ken pinaturog ko pa'y dagiti ubing. Di mo ka di makita ti naurnong amurang iyaw. Ha? Napunpun noon ti crates, awan mati ko na nga ilabam. Urayong paysa mga agbuot dagiti abadaw. Pasensya kayo, Nanang. Labaak to numawaya anak, Nanang. Saan apasinsya ti kasapulat? Ti kayat ko kaaglaba ka, itamo laeng. Oo, Nanang. Mga anak laeng, kalpasan na aglabaak matan. Uwan ngamin iranam ti aglaba ano kasta nakaturog dagiti ubeng. Tapno awan ti adu arasun mo. Hello, Devora, anak ko. Kumusta kayo kan tatang, Nanang? Okay lang, mat. Madamati mula mi itinatang. Mayat day ta, Nanang. Isupay ama ila ko. Da kayo ngay, mat. Kumusta kayo matan kadagiti apo ko? Agparparikutak nga rod, Nanang. Ay nawaw. Apay, mat. Adda ka din napasama ka dya kamaw. Sa anak akomportable dito'y, Nanang. Narigat ti makikabbalay iti katugangan. Anyat ko nam. Makikabkabbalay kayo iti katugangam. Kunak man no limasin kayon. Saan anatuloy, Nanang? Ti plano mi kat agabang kami. Pangururayan mi iti maipatakder akanapaw mi. Ngam saan mat anatuloy? Kasaritam ti asawa maanak ko. Di namat lang ang kayat day ti lumasin, Nanang. Sayang kano ti abang. Narigat nga agpaiso ti makikabkabbalay anak ko. Mayat no adda kumamot bukod yu abalay. Uray simple laeng ano isaw. Tinapatag kat saan kayo ang makikabkabbalay iti katugangam. O sige, Nanang, idepo kon ti cellphone. Ti katugangak ti sumungad. Umawagak tumanan, Nanang. Bye. O sige, agan-andad kayo dita anak ko. Anyat inyawag ti anak tarosita bakay. Saan kano akomportable iti ayanda italakay? Ay nawaw, sa dino ti ayanda itaya? Makikabkabbalay da iti balay ni katugangan na. Ha? Ay nawaw, kunak manulimasin da gijayan. Isumat lang ti amok, ngam saan kanumat anatuloy lakay. Naa, anya ngay dararamidan ni Andong. Saan kami anak kapagsarita na sayaat? Tainedep na ti cellphone na, idisimang pati katugangan na. Ay, no umawag manan. Ibaga makasarita na nila kay na. Ito amot ti anak da. Saan mo ta mabalin atong palbiag kat makikabkabalay da? Wan lakay. Ulitak nga ibaga no umawag manan. Nalpas nga rodan ti kontrata yung Andong? Wen, nalpasan. Iso nga agawid akong dita. Gumatang kantuman nga rod iti diaper ni baby kan abasto tayo. Naibusin ti diaper na ginatang ko? Adapay matkit di, ngam tapno saan laang maibusan Di ko na ni Nanang kat mabalin mo tilamping. Wen ngam matrabaho mat lakay. Kan amumot, sensitibo ti kudil ti anak ta. Alam mo nun. Gumatang ako. Ngam diaper lang Wen. Manulang ti kwartak.
Bumatang pa iti bagas, kinapasto tayo dita balay. Ang mga naawanan ti mabate. Sige, bye. Sige lakay, bye. Ado, may tiginatang mo nga abasto tayo, andong anak ka. Wan atalas daytan asweldok nanang. Ay nawaw, las aswildom ko nam. Wan nanang, nalpasan ti kontrata mi. Masapol nga aguray manan. Anya nga ron ti planom ngay. Anyat arami daw makabayatan ti panaguray mo. Agsapol ak iti pag-sideline ak ananang. Kasta ket ti kayat kuking ka anak ko. Nadiskarti ka, iso asaan tayo ang maawanan iti makan. Ay gayam, umay ni manang bulusil inton bigat. Dito'y da ka nung agbakasyon. Awan ti parikot di tananang. Umay dalata. Ado, magkit di ti abasto a ginatang mo Saan ang masapul nga agmarkik da? Agsarita taman pa'y andong lakay. Anya man ang tibagam, Deborah. Talaga asaan akong akomportable dito Mangrugi ka manan ako nak. Diyak kayat ti kastoy lakay. Kayat kumiten ti lumasin. Awan nga ron ti kwarta ba kayo? Day talaa ka na yung ti bagam. Kastoy nga ron ti kayat mo. Ti makikabkab balay tayo. Talaga nga awan ti planom alumasin. Anya nga ron? Kat awan mo ti kwarta? Una yun ti kasta andong. Reklamo dita. Kat amumat asyak lang tagtrabaho. Nalakalang ba ti ramidam? Pakibagayam lang ni nanang kandag iti kakapsat ko. Di mo pa'y maaramid ba? Hay, jakamon. Napudot mo ti ulom, andong anak ko. Apay ka day? Makaparurod day diya, Deborah, nanang. Ay nawaw, anya man ang tinaramid tinalaing nga asawam? Ipilit na nga rod alumasin kami. Apay ka naw, ada kwarta na aya? Day tangarod nanang, di mo't makawawat. Sa bali, mati ugali day nga asawam, anak ko. Kaslasaan nga rod nga pampanunot nanang. Bayam, bagbaga akto day ta adibura. Kaya na ti lumasin, kaamo na mga awan ti maitultulong na iti gastos yaw, ay nawaw. Di ka man agin babak nang si ka, Dibura? Ha? Di ka agin babak nang, kunak. Apay akas tamad ti bagbagayo kanyak nanang. Ata na ibaga ni andong akayat mo kano ti lumasin. No para kanyak, kat may mayat no lumasin kami nanang. Ada kwartam aya, ada pagbayad yu iti abang. Awan. Nga mabalin mo. May karigatan nanang. No awan ti kwartam, di mo ipilit ti kayat mo. Unay kan, di mo amo ti aktipid mo. Libre lang arudan ti panagnadiyo dito'y balay. Pangipanam ka iti anak ta? Ipashare ko ida iti ayanda nanang kantatang ko. Ay nawaw, hapay matati mo yung bagbagaan na sapa. Kasta magayam ti planong. Nag-text ni nanang kanya. Kaya't da kano ang makita dagiti apo ko da. Manungay nga daw yu, Jay? Kuha? Saan kayo mo't siguro ang mabayagan ni Jay? Talong aldaw mila ang ijay. Agbakasyon kami laang. Talo nga aldaw lang? Ay nga madumati indalam abado yo. Wen ata mo dagito'y anak mo. Agkarasuka da. Kahit, agbiyahe kayo nga ro dita. Wen inton alauna ta sa anak pa'y anak kaimpake. Di mo matimbagbaga nga agawid kayo gayam dito'y lugar tayo, Dibura, anak ko. Awan ko matiplanok. Nga maasarak iti asawak kan katugangak. Iso anagbiyahe kami nanang. Apay ka de. Kontrada iti planok alumasin kami nanang. Ay nawaw. Apay ka numot. Awan ka no ti kwarta nanang. Mabalin mo't nga agpatakder kayo iti oray simple laang akalapaw yaw. Tiko nam kat adda tawidan nila kay mo adaga. Adda ngam kasla di namot kayat alumasin kami nanang. Imbagak mo't kankwana sa anak akomportable ijay balayda. Ngam awan latakan kwa na. Wando saan, mabalin nga agpatakder kayo iti kalapaw yu iti bakante aluti tayo. Saan pa'y siguro nanang? Dito'y kami pa'y kadagiti anak ko. Ni andong mo ti umay makipagnaad dito'y balay. Tapno marik na no anya tinarik na. Kunak man no talungal daw la ang ti bakasyon na Dibura, andong anak ko. Isumat imbaga na nanang. Ay nawaw,
Apay nga rod akasta. Makalawa siya yung tinapalabas, sipon na pandaijay. Ngam awan da mga nagawid. Dahil nga ron, nanang. Di mo tiniksan. Di na matreplyan dagiti text ko kan ko, ana. Tawagam laangan. Amangan no awan lud na mat. Oo, nanang. Awagat tulayangan, inton madamdama. Hello, Deborah. Nakawag ka mat andong. Anyat ibagam. Kaano kayong agawit ka dagiti ubeng? Kurak man talong aldaw lang ti bakasyon nyo, tita. Saan kami nga agawid? Dito'y kami laangan. Anya? Apay ngay? No kayat mo ama kadwa dagiti anak ta. Si kati umay dito'y. Di bali, tanalpas matan ti kontrata yo. Mabalin nga agbiro ka iti pagtrabahuam dito'y no kayat mo. Apay mo takas ta bakit? Among matilugar da na ng kantatang ko. Umay ka lang no kayat mo. Tapno mapadasam mo ti makikabbalay kadagiti dadakkel ko. Anya? Ay, naimbag nga aldaw yo, tatang. Nasayat, magtanakaw may kaandaw. Gaputa kayat ko ang makita dagiti anak ko, tatang. Kailiw ko matanida. Nakaturog na pailaan. Andaw. Adyang iti planaw. Ang nait kakadimad ditoy. Kapilitan na, tatang. Saan mat ngaminan na kayat ni Deborah ti agawi di balay? Si Mangpad ka matgayaman si Kaandong. Kumusta ti biyahem? Ay, okay lang mat bakit? Welcome ka dito'y balay dananang kantatang. Dito'y matan ti pagnaidan tayo. Iti silid ni Deborah, iti balasang, ti silid yaw. Nalawa mat kiti dayay. Umanay kayo nga upat. Agyaman ak unay, tatang. Badlaw ko asaan a komportable ni andong dito'y balay, Deborah. Bayan nyo lang, nanang. Tapno marik na namat tinariknak ijay balay da. Agbababawi siguro da ichay. Kurang pa'y day tananang. Nagasat lata ni andong tanasaya at kayo kantatang kankwana. Siyak ngay, kanayon nakapagsasawan ti ina na ijay balay da. No kasta, kayat mo ti bumalas kankwana? Kaslakastan ananang. Ay nawaw, kaasimet. Tapno amuna atirik na, nanang. Tapno maawatan na ti kanayon nga ibagbagakan kwa na. Sa bagay mo't kidi anyat amu tayo. Mga numakaamiris, numapadasan na ti makikabalay kada kami, akatugangan na. Okay ka lang ka di si Kaandong. Di ka matagtagari dita. Apay nga agpupupuk ka dito'y silid tayo. Sana ka komportable dito'y bakit? Ay nawaw, apay mat. Uray na saya at dagiti dadakkel mo kanyak. Sa balilat ti marikriknak. Diyak marami ti kayat ko. Mabainak pa yun nga gililad lang. Ita, amumon no anya tirik na ti makikabkabalay kadagiti katugangan. Wen bakit? Maawatan kan. Agsapolak to iti pagabangan tayo bakit? Tapno lumasin tayon. Agurnungak madlaangin. Tapno makaipatakder tayo mat uray kalkalapaw laang. Aywan rumbang laang lakay. Kunak tumat kan ka. Nariga ti makikabkabalay laang. Saan makagaraw da tao? Ano sa inyo pa'y laang ti simple abalay bakit? Dahito'y laang ti boarding house akabaala kabayadan. Okay laang. Numalpas ti kalapaw tayo. Umakar tayong tumat laang. Agyaman ak ta maawatan nak bakit? Kumusta nga Anya tirik na ti mailasin, lakay. Ay, kat mayat bakit? Makaangis ang tao. Kunak tumat kan kalakay. May mayat ti mailasin. Tapno masursuro tamat laang ti tumakder iti bukod ta asaka. Nagabang kayo magayam, andong. Una nang, nakababain nga minan ti makikabkabalay. Temporary lang ti boarding house may. Pangururayan mi amalpas ti kalapaw minanang. Ay nawaw, diyo kayat ti agnaad dito'y balay. May mayat lata no mailasin kami nanang. Sana komportable ni bakit ko dito'y. Nang ronagat na agnanaedin damanang dito'y. Ag-arti-arti mananday ta babae. Napadasak tayo nakipagnaed ka dagiti dadakkel na. Ket oray no nasaya at dagiti dadakkel na. Sa balilat tatirik na nanang. Nagrikat. Itaan na ilasin kami. Nalagaan mo tirik na, ken makaangis kami nga agasawa nanang. Adda kada kayo day taa? Sapay la ko mata maawatan nyo ti desisyon mi alumasin nanang. Araramitin mi daytoy, para matlaang ti pagsayaatan ti pamilya mi.
Tapno masursuro mi, ti tumakder iti bukod mi asaka. Ay nawaw! Uray kasanupay ti kinasingpet ti katugangam, no kasapulan alumasin kayo, aramiden yo. Sursuruan yo ti tumakder iti bukod yo asaka, tapno naragsak ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.